Me da say me mo kwaba ebiem do Badwam TV Badwam health tips fia juada de kosi fiada ene edi nkomo 5 minutes ye nchekura na ochi wo aka ye ho de minim so wasua de ne nso you can wait ebe hwe diagnosis ne treatment ntiti ne ye pa na emo fasedama endpoint homeopathic clinic ya rienko ade a yenko na boa ye ho na tena ye ho na on share the number is 0244867068 0244867068 na doctor ensure memma no twemeka na kohwe o prostate no e ma cancer mfa ne ho anyimu ansa eni manimi ya no akọ check say infections nso ha wadwen a yenko endpoint ho na wotwi ye ne Dr. Rachel Kusi akosa na edi nkomo ye ode ye wie ne na dafofo nso ye sure say be senya no ne ato aso dog ye mo a chensa mo akọ ababiem tisa fia no pemije so ye nase boni nyina tofa na afa ye mra diagnosis ni treatment ye computer vision syndrome me da se fia no na watwi mu from Monday a chirem se ye ka computer vision syndrome a ye conditioner sa abefo computer phones digital devices tablet nya de no the more penido a ye use no ye mo ye ni bebre nti ani ni timi ye dry it mean a lot of effect e wani ni so na ya ka se obia betime ya attract because obia use sa abefo ne maybe na ya kire mu se ebi wani timi ye red ekeka ye wo ya ne nyina ye niema eno so eka ho eno nti no obebusa wo se ebi ya medeva wo se bia me wo bi one ya ka signs and symptoms we use sa niema we na se bia wo se bia wani na ye red etafi nsuo na efi no e time we use computer or tablet for some time I was say can be bichiro twaso no be hu doctor ntem na yenso muma yeah anti afa ye hwe diagnosis ni treatment yo this I me da say make us say wo sa na ma we nyina after using on sa computer sa na ma na brand yan hwe wo ba yen ka say oh because of o ka so use computer and say phone and tin wo ye be your test one o vision te say because I was say what dig hu na kasa na pono wo ade kama ya hwade na chi no thermoscope afese bia problem bi wani na chi na na yet me kwa chake eye pressure because ebi so eye pressure na was so e cause sa problem no na ye nim tie ye ni na wi a ya vision test bia wade hu kura no wo ade kama ye ni na wi na ya say wo dryness obu ampa na ni kura no e so ye dry ya chake ni na e ka ho ma nti nye say because me use computer me buy ya na ye mama duro debi but so be experience insuo bi ni ade otimi working in wo pharmacy shop bi koto adura na obetumi momo de but on say we no the way sit here say wotimi ba na at least yetimi mpohwe say oh problem bi wo ho na o chena wotimi mana say bia ye wo nema no edi treat on say fair treatment no me make say prevention is better than cure the first treatment option wuti fear wo de na nya serious a wo de ni ye fa no 20 rule 20 minutes bia no take it 20 seconds na fa hwehwe ade e wa achi wahu sa na wo hwe ade wa achi sa na eni ne relax kama na wa ye fine nti we a normal person and I say 30 minutes bia no take a break just go and walk around o akra wo fear what na the tablets woni ade a 1 hour na 30 minutes bia no jena na ni ne nhome eno mo ne first aid niama eboa make sure say wachi eye kama wa stretch wo nai kama just say bibia en how posture way is very excellent na chi ye kama na ni is straight ya the other bad postures better so anko possible hu nti we no wo ye kama bibia en how wadwen sa nipa ne ba na o the severe type a ya btima ne no de hu ani ni so ana say severe pie wo glasses e boa e ma rate ne fi computer nim ni ade ne ba no enka wani sabio say we ya banker untimi ka 30 minutes bia no bejai wadwuma yes one how ebe how nti was space so e de ma wa protection wo ho race na eba no enko wani num it is a bia wonya nko eye doctor ho go and see optometrist yen hwa wo sek wo condition we bia as soon as possible no yen ma protection glasses no yen ma adro so a from refreshing medications yen fa ho so ma wo na enye kama ya da sibebre no umre no wada agi ana wotwi wa kire yen ade wada wo mama yen number na apart from the yakan bia na obi nso e wo problem wonani a na wahwe na maye wo number no me da 0244982821 0244982821 ena ye wo ehefa
Yeah, what do me Pillar 2 Coca-Cola Cave no so. Okay. And I do me new station. We do new station and washing bay one as a total energy filling station. A 1 year old. Ne share ni mu. Na mo ye scan ne test a who do be so. We anything about your eye, say eye scan, eye test, DVLE. Anything about your eye be another Frederick I bit smash. Mo nyami share no abote. Dr. Rachel Kusia Kosa na wotwi wa ya de pa mesro bra na be check wani wo ho akra one day be treat yes wo ho say afimu utimi be check wani hwese de wani hu nsem na tie ye nam aye ko ba na hwe nsi ye nti ya na ka se ye okay ba ya bra be hwe pressure no yes ye ne wo pressure say de ye wo nipa pressure na ni no so wo pressure to wo one day na ekọ off onti ase wunyini so kra no no wani no so na ho ode ne ye de na ba fom ni nyina bra Dr. Rachel Kusia Kosa Frederick Opticals ho obehwe hu se de bia me space na afia de o space de bia wo sesem a na da roma nti e ba ni hu asema me ntime nko ba bia je se no wa hwe me kama nti so bra na onhwe kama mo wani no ho nto no fa se de bia ma endpoint homeopathic clinic se nyo no a ka me nya Dr. Rachel ene ni di nkomo ti kono ho yawe bia bra kwa me ko check o prostate no na hwe se bibia ye kama ko check wanyini ti prostate no wunyini na no so nyini ma cancer ni e bon pa ese bi mem de ba kwa endpoint ho no check e ma e free and scan no o lab na obetua kakra scan no do de chew ti kokoye na wo hwe besimu kwa ho den wo ho a ye be se hia ye da se